izdajnika, protiv njihovih marioneta iz Beograda, koji sede u ministarskim foteljama u vladi Srbije, kao i u lažnoj prozapadnoj i prividnoj opoziciji. Svi oni su saradnici NATO pakta, saradnici Hašima Tačija, Endija Rame i svakog bogatstva srpskog ološa koji čereče srpski narod i srpske zemlje. Nisu nama krivi samo oni na koje vlada Srbije skreće pažnju, skreće naš fokus, da se borimo samo protiv onih koji direktno i agresivno ugrožavaju srpsku imovinu na Kosovu i Metohiji. Jer dobro znamo da se takvi procesi ne mogu dešavati bez saradništva ovakvog zvaničnog Beograda, da nije bilo takozvanog stranog briselskog sporazuma, ne bi bilo nikakvih okvira za otimačine srpske imovine. I zato ne verujemo u licemerne lažne izlive patriotizma ondašnjih čelnika koji prećutkuju svoju odgovornost i koji guraju pod tepih sopstvenu krivicu, koja je u neku ruku i mnogo veća od krivice oni koji su otvoreni naši neprijatelji. Od njih i ne očekujemo nikakvo dobro. Trepča kao inicijalna ideja ovog našeg sabranja, kao što svi znamo, predstavlja stari srpski srednjevekovni rudnik Blago-Nemanjićke Srbije, koje se od vremena Svetog kralja Milutina eksploatiše u korist srpske države. I ona na neki način predstavlja kulturno dobro i kulturni spomenik, ogledalo srpskog identiteta i ogledalo one stradalne istorije srpskog naroda, jer kako su srpske zemlje, kako je Kosovo i Metohija bila okupirana, tada i Trepča bila eksploatisana od strane tuđina, od strane okupatora, počeo od turskih vremena preko austrougarskih, pa do nemačkih, italijanskih, do današnjih, jer komunističkih i ovih današnjih NATO-šiptarskih vremena, okupatorskih, kada se Trepča ponovo nalazi na meti naših neprijatelja. Ona je delimično i dalje u srpskim rukama, ali vidjet ćemo šta će se dešavati ukoliko ne bude odlučnog odgovora. Egzistencija srpskih radnika i srpskih rudara će biti itekako ugrožena. I srpski radnici, srpski rudari na Kosovu i Metohiji nisu ovih dana ugroženi samo kao Srbi. Nisu ugroženi samo po nacionalnom kriterijumu, već po socijalnom kriterijumu ugroženi su i kao srpski radnici. Jer naši neprijatelji često bolje od nas znaju da je nacionalizam i nacionalna ideja bez socijalne sadržaje često prazna ljuštura i da su radnici zaista istinski nosioci stvaralačke snage nacije, pa tako i srpske nacije. Mi smo, osim protiv NATO uzurpatora, šiptarskih uzurpatora i okupatora i zločinaca, isto tako i protiv lažne prozapadne opozicije koji su preče šupu u Savamali od srpske imovine na Kosovu i Metohiji. Takođe, protiv smo onih lažnih dušobrižnika za radnička prava na socijalnu pravdu, koji prosto imaju u glavi neku apstraktnu verziju radnika, nekog internacionalnog proletera koji nikad nije ni postojao i za koga se ne može niko boriti jer ne postoji, a kada su u pitanju konkretni srpski radnici, postojeći radnici koji imaju svoje prave, koje su ugrožena, da nema tih lažnih dušobrižnika, lažnih boraca za socijalnu pravdu, da se pridruže, se zajednički borimo za prava srpskih radnika. Jer mnogi se bore za prava radnika samo ako ti radnici nisu Srbi, što je naravno vrhunac licemerja. Trepča, pomenuo sam to, uvijek je bila na meti naših neprijatelja, uvijek je bila svojevrsno ogledalo srpske stradalne sudbine, pa čak i u vremenu prividnog mira, u vremenu kada nismo bili okupirani među dva svjetska rata, i tada Trepča nije bila istinski u srpskim rukama, tada je bila predmet eksploatacije britanskog konzorcijuma, dakle kapitalista iz Britanije, koji su i tada ugnjetavali srpskog radnika, jer sigurno vreme Kraljevine Jugoslavije poznato kao vreme kada je kod nas cvetao kapitalizam i kada radnici, iako je pretežno bila poljoprivredna država, kada i radnici nisu bili u zavidnom položaju što su komunisti koristili obilato. I danas, širom Srbije, kapitalisti po tom uzoru, belosvetski hoštapleri uz asistenciju vlasti u Beogradu, eksploatišu srpska prirodna dobra, srpske resurse, kupuju bud zašto srpske oranice i na njima eksploatišu srpski narod, obezvređuju srpskog radnika i sve to uz pomoć ondašnjih vlasti. I zbog toga nam je još više odvrata njihova lažna propaganda, njihovo licemerno prikrivanje činjenica su upravo obiluste držište potpisnici lažnog sporazuma briselskog takozvanog stranog, koji se praktično objavljuje gašenje, postepeno gašenje srpske državnosti na Kosovu i Metohiji, što nikako ne prihvatamo. Tako da ako je neko pogrešno shvatio koji vide objavu za ovakav skup, cilj ovog skupa nije samo usmeren protiv šiptarskih i NATO okupatora i uzurpatora, nego i protiv njihovih saradnika i saučesnika iz Beograda. Jer da nije njih, čitav plan ne bi mogao ni biti zamišljen, a kamoli sproveden. Tako da,
gledajući prosto budućnost, razmišljam da ne može nikako još dugo potrajati ovako stanje. Srpski narod i fizički i psihički neće moći još dugo da nosi ovakav jaran na svojim plećima. Prosto previše se toga nakupilo i previše kriza i stradanja i nesreća i previše raznoraznih hoštaplera se smenjuje iz režima u režim i prošli žuti i sadašnji naprednjački režim samo su dve grimase istog lica. Samo su kontinuitet jednog istog sistema koji tlači srpski narod. I baš zbog toga verujem da srpski narod i ubeđen sam da srpski narod ne može još dugo na grbači nositi ovakve eksploatatore, ovakve džabalebaroše parazite koji su marionete Brisela i Vašingtona i ubeđen sam da će svanuti dan, možda on neće još uskoro doći, a možda i hoće, dan kada će srpski narod biti postavljen pred jedno sudbonosno pitanje. Pitanje da li će živjeti ili će umreti, pitanje da li će pobediti ili će nestati. Mi svi se borimo za srpsku pobedu, mi svi verujemo u srpsku pobedu i s obzirom na situaciju, makoliko ta pobeda delovala daleko i delovala možda i nemoguće, mi verujemo u Božju silu, verujemo u Božju pomoć i verujemo da je prosto ono što je čovjeku nemoguće, Bogu moguće, da mi možemo ostvariti naš cilj. I stoga upreko svim nedelima okupatora, izroda, svakog dušmana, mi ćemo ponosno klicati: živela Srbija, živela Srpsko Kosovo i Metohija!